ጃን ብሩክ የጎሞ የሲዳማ ህዝብ በጥልቅ ፍልስፍና ጊዜን አውቆ ጊዜን ወስኖ በጊዜ ውስጥ ደግሞ እንዴት መሄድ እንዳለበት አቅጣጫ አስቀምጦ በዘመናት መካከል በትልቅ ፍልስፍና ስለ ጊዜ ትልቅ ዕውቀት ኖሮት የኖረ ማህበረሰብ ነው። ሽክ በደብረዋል ያ ብሩክ yes Serke baton sidama kopaya hanja joka duret shama ya natisisa en sidama kaya dai bushu anera daga ya pake budino ta defini ma ye arara yitano kusachime ye jono hadileto wudu budino te hulu kadiro sabau fichate sidama faya kolo hen kaya sidama faya kolo he kaya sidama yoya rori kopaya basabati sano hongo itisani wajo kulisho dama hanka felosani sidama bate monte bala kolani hari e albaike latani fichete get ala heto hajisha e seninke tumile wudana yashi e sijinke gotati baja kirsisa e fiche chambalala jeje ሲዳማ ጥንካሬው ያለው ባህሉ ላይ ነው። ስትታገሉም አንድ ሆናችሁ እንድትታገሉ ያደረገው ባህላችሁ ነው። ጠንካራ ማህበረሰብ እንዲሆን ያደረገው ሽማግሌዎቻችሁ ናቸው። Barendesi kulo rore warbi masi dinamasi sano karna terchisi beto sidamo aliborio isi masire lo sano ilasi ososi nivelatisi so maitana kakulle albasata gonkama ola togo batile oshana dane duro ane balatoye amara gandole katenilo ke botodano tene kamelo ne bisente ne to nome to sharote ne tale no tiyitane warbi masire lishan anna shinoni daga yarayani rore aleto wano jani sidamo Hawasala bursa heru maroka ensa daela kalbelto oko iko bensa una chire loka jiro desitonsa undana aletta shafa modeticha arbe shabe majo shirone borricha daela na dore odnerore kere urra bursa gorche malgana bilatte dara wonsho edone mi wonsho chukona tula irkana darara keru sidi takara ya hayya thamuna fara hayya sidi janu bura hayya san Sidama faya kolo hen kaya sidama faya kolo hen kaya sidama yoya rori kopaya ብዙ ጊዜ ያለፈው በጭቅጭቅ ነው። አሁን የሚያጨቃጭቅ ነገር መፍትሄ አግኝተዋል። ካሁን በኋላ አገራችንን ከበለጸጉት አገሮች ተርታ ለማሰለፍ የሲዳማ ማህበረሰብ መማር አለበት፣ ማምረት አለበት፣ ኑሮም መቀየር አለበት፣ ፊቱን ወደ ልማት ማዞር አለበት፣ ወደ ሰላምና ወደ ልማት ማዞር አለበት። ጃን ብሩክ የጎሞ